преносини хемачерија меѓу дујто праведно халифа Омери ради Аллаху таала анху. Ва ек диве бешламе пейгамбере алейхиссалату вассалам ки халқа којек мухабети, којек бешиба кеде таро ек дром изненада а било ек мануш ко парне шеја ко кале бала а килесте па на приметија мисало траго таро путу иба а нити папнуа амен ле джајам нити амен ле пенджарджа било колко дова бешиба хем чудно си не амен тари медина нахине а ки да ресла ки да андрен куѓа килесте мисало траго таро путу иба на дичам само друмо шаја мануш на кла мусафири поготово тега пириндој џандој тари пустиња а ушеја ќе хар парнето вел ички прашина ма чудно си не палачире Омери ради Аллаху таала само со куѓа Андреја това мануш ко парне чиста шеја бешла од мавзало пейгамбери алейхиссалам хемоле пучла пенџардо пучиба куамен ки го дивише џана Адила това мануш зо пейгамберен пучлале ја Мухаммед ахбирни анил ислам о Мухаммед дема хабери обавестинма сикавма мотомаe сојтано дова ислам маква мануш со алоем нешлау зо пейгамбери хемлеа ква пучиба пучла о пучла накај на џанела од џанела сојо дова себе пиоптано мелеко Џибрили ама авило те сикавија кава умети џико судњо диве те халонем те џанем сојо дова ислам се тие правале живина којек вакти којек време ке до ислами нажалост тумачини пе коса остране ко разна начиња авдио мануша деме ко ислами ширинена дауа керена е манушен ко ислами личинена ама нажалост од два ислами тумачинле сар ко сар мангел ем ки веćina случаја од ласу ко дини демек личинена нажалост лем џанди па на не па ду ислами тумачини пе нели свако ко пиро начин о корајао ислами тумачинен ле го корано начин о прара ани Босна о ислами тумачинена ко пиро начин о прара теле ко Балкан о ислам тумачинена ко балканско начин амен ки Европа о ислами тумачинаја ко европско начин хем свако ек сарже се авело ислами тумачинела па одоле се авело од Џибрили па на ковакти пейгамбере со алейхиссалам хем пучела е Ресуле ја Расулаллах, ја Мухаммед ахбирни анил ислам обавестин ма со два ислами вачер сикама па деле џеваби о Ресуле алейхиссалам хем кавачери o islami tano te svedočine kaj na ne javer develo simo Allah hem kaj tano Muhammedi alaihi salam ne soro peygamberi e kjava fija šehadeti a u šehadeti tano nešto krupno pravali hem u šehadeti peja cidela buča kola mora ti ispunina kola mora te pera ne bilo dva šehadeti ispravno te ovел Allah je svi zemlja. Palo dova, palo so Resul alaihissalam a čerđale se kaj tamo islami so, te svedočini kaj na ne javer develo simo Allah, kaj tamo Resuli pejgamberi, Resul alaihissalam a čerđale se palo dova je tamo te planine, panđvati namazi, a palo dova te dezekati, a palo dova te postine masek Ramadani, a palo dova o hađi te čere, te sijanle kaderi, te sijanle ko mogućnosti. I kjela fija sa kava tano islam. Šehadeti, namazi, posti, zekati, hađi. Sa kava je kjela fija stari islam.
Primetim que era lá fitar namaz, Ochmingavich, Paulo, Tirjam lá fitarou, Jemati, Kaldiva com Jemati, Vrednos Jematesiri, Khairati, Afaide, Sevapia, Ochmingam lá fitechera fitarou namaz. Só se baš namazi, nađemo primetim Paulo ne berša uvek akaja sezona počmina lá fitechera. Pa pravilo vreme taki Paulo. O manušahari o labavinena, o manušahari o pustinenape, počminena odmorija. Pa bistraja so najbitno butiku islami odvajtano namazi kontakta mare Allahe azza wa jalla. Dole se počminja uvek akava periodi, te će Allah fitaro namazi, te damin vodi, te podsjeti namen. Zamin bisterdina meni bud bistra. Mo Allah azza wa jalla havalim čerindoj lafi tari obaveza i namaze siri. Mo Allah azza wa jalla وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. A naredimoj emanušenje. Samo je Allah te obožavinen. Hem sam čačutne manušaki čačutno, ko čačutno dini, od dini te praktikujnen sarvalan. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Hem namazite čeren, hem zekatite den. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Mo Allah azza wa jalla odvajtano so ispravno dini sarvalan. Savojtano dva ispravno dini, o manušte praktikujini, piro dini islam, ko prvo tano Allah posebno akcent čiola kaj, wa aqimu salat, te kaldinen o manuša, o namazi. Peygamber aleyhisselam ispratine Muazze ibn Cebele, ko Jemen, čalle ko drumo, Sardao Eđija, te djale manušen kod dinite vičini. Pa prenele se o Muaz, šej palo akava više men tu narete di kamen. Delle haberi kao meri baje pejgamber alejselam, pa šej, a ispratile kod drumo te djale. Palo akava men, postoji mi mogućnost te nadi kamen. O Muaz, inele su dva paro, svatijaka, alejselam, pa šej, dunja te nakjel. Pa Palo Resulullah sallam su pričali Muazze, te džavano Jemen, henelle se nasihati delle, hem si kavle, o Muaz, prvo, anguni buti, ano soje manušen, e narodo kavičine, tano šehadeti, te svedočinen, kaj na neja verdevel, em te vačeren, te svedočinen, kaj ume so, pejgamberi, hem ke ka prihvatinen od ova, hem ke ga svedočinen, kaj Allah tamo je, na neja veru si deste, kaj si umesa Resuli pejgamberi, te ga ni puna taro kipija neka gurion, hem saso božavijeru za oko Allahi, ukeno dova. Hem pala kao Resulullah sallam, o Muaz, wa alimuhum enna Allahe farad alejhim 5 salavat. Henua o Muaz sikavlen, obavestinen, deren haberi kao Allahi naredija 5 vakti namazi. 5 vakti namazi, Henua Resul alaihi salatu wassalam, kao Allahi naredija emanuše se od dive hemrati. Hema kao naredimo rahmeteha. To men jagano sasam ke dine ko istrahe mirađ, tega nije naredimo nesa salam o namaz. Amana 5 vakti nego pinda. Wallahi kata piro rahmeti, hulavdjaje manušenje ko 5. Pa dio manušan, nažalost, na nekaderi nula 5 te klanja. So miskinena. Wallahi te nas kratini ko 5, ko te mukel pinda. Amira de Allah 5 dva vesaj. Kamo li si ne pinda vakti ataču. Ma dikino Allah azza wa jalla. Skratijataro pinda ko 5, ama je nagrada ačhavja. E nagrada mukla. E nagrada nam skratija. Pa manuš ko aklani mi 5 vakti namazi,
se narazate klajni so. Pinta vakti ako Allah azza wa jalla, quando vakti prvo agar naredija. Есе права муслим. Станува чера. У намази там најбитно буди ко цело дин. Пенџардоја менге, пенџарде лафија. Кас на не намази. So, wala dinana. Lenane dinina. Jednostavno. I kjela fjer, zolju manu šajtu u musliman, bizu te klanine namaz. Hem kjeda kavališo manu šaka halon. Kjeda manu šaka svatinem ka jedino buti, manu še se sodela identiteti, to je muslimani, si o namazi. Anao maruf. Onam na čerla imamo še muslimani to. Imamo še čerelje o ameli delo, buti andiki praksa. Ama amela de mašala, ko anava perfektina. Bukamen, lafi, dersi, mašala. Ama kada le buti ki praksa, nigdje nas ja. Le se na ne uspeh, niki dunja. Pogotovo onako ahireti, bizo namaz. Kaj gotovo o namazi malu. Kaj god te ale kuđao vreme, o namazi krdi, mačak. So god te kere, ta o namazi imate duljove. O namazi tu ke jedino konekcija koja si tu direktno je Allah. Te činagjan od ja konekcija vallahi, činagjan su te vakera. Činagjan od drumo prema Lukaju. Malo dženeti. A ne od citano sa Sarajevo. A sad kod dženeti kađa, a тут namazi na eto. I kena dunja lučko gajda mare. Sad kađa ki penzija na letu staži. Problem? Pa sad vam gledate koje kod dženeti, a Allah se ki sežda ki dunja napere. Hari od vana šte halova. Sarman u šaman gena najšužo tan kod dženeti te zaradinen, alen giri, buti, ameli, delo, nigde na ne. Hari čudno. Ma mislim ko ahireti kaj ka na ken so sa so na kena kaj. Ki dunja sad ja ta ovas šete na ke. Oje, budu astar dile, problem no. Ama oduri, na ne tu kaj, kaska hoa, kaska prevarine. Le se prava musliman, o namazi mača, kaj god te oleku, kaj god te arakljove, em su god te kere. E konekcija Allahea, uvek ti kere. Allah ti krelam ta oškar musliman. Ko bori bitno o namazi, dnevni najšukar, bio alanite li ka em ta halova, a katar. Kaj Allahi asvođele, jedino buti koja naredi ja, uprale ta halaja, odva ima namaz. Samo naredbe hem zabran, stalno dovala čera. Ne bih da halova e vrednosti namaze sir. Ki savi deređe o namazi o Allahi azvođele vas dija. Samo naredbe zabrane su aleki dunja, de singepe kaj ki Meka em ki Medina. Samo Allahi su naredija em zabranija, de singepe kwa kala duj, ubija. Ama jedino naredba koja Allah azvođele naredini, uprave ta halaja o namazi odvaj tamo. Znači, ako tad bi svalente svatina, vrednosti namaze si, o namazi ke muslimane se, te ovel ko prvo tam, kaj god te ovel. Em ko bori bitno o namazi, morate haluaje. O Allah azvođele nam uklani ke peygambere, nije ke peygambere na bičadja, taranguno, jikupaguno, ale se namazi te na naredineo. Najne peygamberi ki dunja, a namazi te na kaldineo. Pa su se dojetani puti koje manušeko prvo tam čerele tovel, ka su akergam kod dini islami. Ko bori bitno o namazi, najšukar bivalani te halova katar. Hadisi, predaje, penđardi samenje, amala bistra. Hadisi ko telosa selama čenjemo pomenini, anguno soso manuško sudnjo dive, pučlo kao velike damla, ko Allah azvođele kao vel, sine su namaz. Pa ti ne si ispravno namazi, ko uvek ispravna saja vera delija, kola ki dunja čerđa, te na inene namazi, ispravno kabuli ko Allah,
на ето ние ќе дело амели исправно со черџа. Веќе права муслиман, пошукарту ке те кланине, панџварка кодиве, се свакодиве на джанав кобор, паре, злато, ем сребро, тиклове, курица и тулави. Поваро се лапи, на се лапи, од отхар зависини тиро краја саркауна. Со манушко судњо диве, пало се колку чо намазе се, ти не намази, кретја верат дели але се не со черџака були као. Те најнели намази, не камели дело, Allah енака прифатинел. Па совре дине мануше се те улави злато им сребро, ако ки дуња Allah еса зоđele, ки сежда на пело. Па не одвајтано да оциди со Allah и андјаме на катека и сијам. Па Allah ки дуња створија инсане, лете обожавим. Ама деди ки дојаме, това кере Аллахи сади со се створјаме на Аллахи, само на ибадете си. Кој мусибети? Кој мусибети? Не се правален, кој перу намази на нете араки, кој судњо дивеле нури на ето вели. Јасно докази нити па спас, кој судњо диве ке да кавел. Ем као велко друштво, штар манушенца, а штар мануша поминено пегамбери се бепеа, кај тане најлошна ки дуња со попромукле. Уајтано Карун, уајтано фараони, уајтано Хаман, емо уајтано Убей ибн Халеф. Штар мануша, најгоре инсања ки дуња со пјевје. Ема хајтура сам намерно помилнено. Со манушко анакланија ки дуња ко судња диве ко одлин царкај, ки халка, ко бешиба, ко муабети, ко негоро друштво е келафеа. Па касно мали, ачави, таро намази, опкао велко друштво е карунеа. Се карунеа обарвани пахна мукля и сежда те перел. Кас е власт, е функција, дуријари, ачави, ко намази на мукева, па и савко као велко друштво е фараонеа. О фараони себе пипири власт, пирот хагарлуко, со синеле, не покурно е Allah есе и не. Джико доја мера да коркори пес прогласи јасар демле. Ова е килема керга, ена раббукумул е'ала. Ме тумаро најбаро девел си. Ова менум од девел да докала пањака те соси. Кен кој ги пат. Само Еуфрат, Нил, Лабуча. Баш ко дола ленја, пања, ко негева керја, кај тамо господари, Аллахи баш одолеа лета сави. Касо киниба енбикиба, ка чави, те навел ко намази, трговина и келафеа, мало колко друштво таро Убей бин Халеф. Убей бин Халеф и не мануш трговцо, баро бизнес керал. Па наресела синете анокај и джамир. Allah ese te zahvalim, Allah ese ки сежда те перам. Ема тајтано мусибети. Ем палуно своја казалошина, поготово насихати е тернење. Ара кертумен о намази те намаке. О намази најмануше со налеко дженнети ти игари. Него намазите најлеко димо е мануше кај игари кај ко дженнеми. Па као мен пучле, ма селекекум фи секар. Сој одоа мен ко дженнеми со ангја. Allah кава керен, па мен насјамне о колендар кола намази кълдинен. Па кланим киро намази свако диве. Магу ко намази само ки сезона. Па канака ја они лај валаните вуле негде теджа, о намазите бистре. Колај бистрела по намази нила есе. Колај ману шавела ки джамија нила есе, кодоата типа.
И та ти баш ужи атмосфера вреал. Нека джава канаки джамија. Ајде. Пошу жоладо, поготово какаланила есере диве, та роладо е джамија кој намазе со нанетара кенинди. Лесо намази пала муслиман, ко прво тане колотуке, те мангам ки дунја им која херети ту спине. Ки дунја о намази е мануше лочари. Си ту гајна, секирација, проблемија, маш ти нико тука до манушак те поможини. А и сине ку преки Хавај, мадара, олетано тиро господари. Ка се никад на нете досадине, ке да год ти сеш да каперем те муке те вачереко. Разлика мен да има мушак. Ка ки нема едро, ка пробинав те поможина. Одојто, ка фрдав ке да и плафјам отрито. А прям шуна, ка народин ја не мише никад. Де се прено намази си успех ки дуњем по ахирети. А кој о Аллахи, о Господари, ти роем тере проблемесо. Ма мисле као. О Аллах си Господари, ем ти ро, а ем тере проблемесо. Са год проблемито. Са ви год гајна, са ви год секирација, о Аллах си Господари, ем до сад. Со се секиринат, со се паравето шеро. Ама ки туте и таму само има. Таму ке то шеро ки сежда. Allah Azze ve Celle müşkar Müslüman